Anuam tirule Baikhalle Anuam tirule Hey, nghe tia, tia mi, wifi run mong mi. Yummy! Avangin tiền. Refin, bola pitch an big volley. Papa had broke to say him. An big volley ngal ko talo rolit. Refin ball back. Papa had broke to sumo. Ka papa iraw sa nai kalaw. Ipa bot lang kanilo. Man yan picnic kan yo may bito pa ni. Martin ni. Martin ang picnic mo la. Hey, mi an nek na thir sa nakalo sun ti mi. Eh ka Bruce Lee tia avai version kan ka chopstick sak nakchin ami. Nakchin. Hey, enge kha I kitchen kan man chin kwal de ulet iron round. Iron round. So very transfer nang ti ka. MS13 We are the MS13 Wow Kan orang kalau ka for laga talo laga ngal ro. Tu kungi mo. Tuan second na tuan ben na anya lo la su o ala dik lo nia Thiam berasang berani ha. sang be 322 hi potom ina si ni Ka pe mai Kể chứ subscriber si en pok en ngai la. ke se subscriber te view te hi ka ina mo Hello. Video ka shoot zo vek to ka copy lut to computer lo chia. Kan ti thale vek mai nga lem to hi wang. Ro sur na sa sia Mizoram hun sang sanga chhiat tok na sa in le lo chan na po hi tor a har tur je hi ka sa thiam phave lawa. Chu wang chuan kan tong trai pui zwe langa tran pui thei dan te a om chuan kan bul nai ani phei chuan thei to ka choi la hi mizo ni nom na pakhat chu thlamon thlan na pakhat chu kanin ngai saka kanin duat chumi chu kan lo chom nong zel don nia khorel thil ni wa han ti ngai no vakhi am lo thin sarkar lam vadem chiam chi po hi ni lo a chan chu kan ram leilung hian a zir lo mai ba ka ro hi asuna sa matin ni nakina thiam na te ron sang chaunga a in ven dan e matlema ange anasat lutuk lo dan te po ala om ve ma na ma se tu na tan ri chuan van doina ani top mai ni in tong trai sak ila shout out John te John T Mizo Street Light John te hi John lo chan chu ve tho ni puya vlog ten lo en bokanga zo puts ti te hen meron deal lem chon lo ka du kan tlang au sak ve ni Mizo YouTuber te tong hian thil tam tak hi be se chuang lo tawla entertainment hi ama sabera chon ani turania kan lo ena kan lo hlim puya amu nom kan ti nga chuan to kan me ni chu bak chu am lo hlok hloi kan du chon le kha te cheri la ni min ani am nge ni min pi jok tlangwal pan hi karbiang long asama anjina kha an lo ring hlela enge or athanin organ smuggler ani ti ten lo ring hlela chuan an saidan chuan tin a then ina an saidan chuan tin new saron london tlang puya chuan no pangruk mangemo an lo tia khatiang zong khan thu lo than dir wak maya mi pui kha mi khomi te khan an lo oya an lo hlau box si kha an lo lambuna an motor kalan nia an sai sa shepan sai sa hluma poi khop mai Mizoram kan tonang deu khania thil hriat chian ma a action lo lak vat tin dan hi mi pui kuta ome moti thlat hi chu a boi thlak ram than mo box chu ni ve khop mai
ka chan tura emo ka hriat ka mel hriate chana ka da china rap thlak lu tuk chuwang chuan tun lai ril ro hi wang theilo ka ti ni thil hlim om ve do omin ka hriat tun na o hai kan enang e hriat tir na monte a ming puma nei lo mi mizoram tu ti pom lo subject pom lo Mizoram UPC tir ko North Khobak North Khobung NGOs Coordination Committee na lo rel to North Khobung khochunga tuna ko ran omsa ba ko ran emo pol dang reng din phalani lo ko ran le pol din tuma mikhwal omle lu phalani lo ti kan hriat tir che ni som panga jun sang ni som pariat zir to pral mange ya North Khobung khwa hi chu asan tura hrit tir alle mani lo mi ba chu uluk lo ve eng ma le tar het am boxi lo wa jon ma se sil te alo om ve tho boxi hun tiam chunga I chu asan lo ni chon I chunga eng tiang po in NGO in ma NGOs apostrophe s in ma la se I soi sel boy thel hei takin ne Paul le kha choka ka hot chu ti ve khang langila thu chuan han siama chu tiang kha tiang ni lo chuan in chunga eng po thleng se kan mo phur na ni lawang mo kan phur lawang I soi boy thelong ti a thing women saina MOP MHEP North Khobung MZP pan lo sign ni hi ma se SD ni lo I kal nge mi I sign nge MZP chuan shave om tak chunia a en a thlir tu te ponin hriat ve karinga India chu secular ania constitution a po fundamental right chu kan du mi hring hian sa khwa kan pom theya tu man min khap thei lova nek che plau veo maila constitution chon kha ala hum hal tala tin tu ma hi an sa khothil pon darna mo khap turani lova khap thei ani lova tin min khap thei lo boka mishing ina alo pom lo kha chu athu a right fundamental right ani to chuwang chon tu ma hi state enga po hian India chung ni to chon in khap thei ni lo shema dan ani lo ni khami India in dan ani to kha state a khan khami kal zonga dan the siam kha a thei lo shema tak ne chu ka shalo tak chu nianga mak ve ngot mai tin he tiang NGO in a thil combine an ti rang hian jinga pol pakhat tal hian hei chu adik pum lum lo de ve ti na chang thei lo hriat ve atam zok lama tan hi kan chak lu tuk thina boi lak a ko ran bil ang zong chon ka thiam mu tuka keipo presbyterian ka neta eng ti kong ma hian ka thut te ni lo chuan ko ran danga pakai hi ka tum lem lawa khami kha UPC na tir ko an ron tir kha anin ro sanang ti kha an lao ani mai pa ka in ven an du wang ani na langa amaro chu kan mi pui te azo khan awareness pe thaila kan ko ran atanga ko ran danga an kal kha kan phal lo ani chuan thadon zir tirila ko ran thurina ngit turin ti chuan eng angin ron tlanga ma se mani ko ran thau kan ngit mai dona loin khapa loin no chua hial ang chi kha chu anon ngai tu chua na ru kha chu eng po ni se ne ang haya bok kan le India dan in a phal lo ni kan missionary te hi virma ten kal ta tian te kha khatiang khan ron ti vet ta se rong bon na tori om don lo ni adu duin pathian thu lo sil se andu dan in lo sei se khub bet zonga om kha chu a thalo kan rom ne in me lo rim ani denomination in kara hetiang lawm le zel chu a hun to chi lo chu ne ma se ne a khwa ang khan in feeling nei le chuang lo te la North Khobung kanon ti wang khan North Khobung om zong kha in mol ta de re ti an lova zo sa ve lai chon thilan on post re hen khop ninga tel to hi chon a khwaron a technology khot te han om le thina kha tiang kha chu enga ma ngai lo la mi troll an ni kha troll niel tak donin eng man shalo tin enge North Khobung lo om te point lo omanga kha
enge inti ming chiat emo inti mol phona lama lo ngai lo la not khobung mi puina in siam ani lo kha le kha kha soi tu te na anti nia tin anti na ril ro po alo dang pa ni mai the in soi fia na in thiam na po alo mai the ma ro chu kamita la ema karan ti lang ve sim sim ni kha chuan to bera chuan Donga le Kima nin muwa voina Singapore Sentosa Island a chuan anin chibai vela remna ten siam ani ome US le DPR ke in remnan siama an saina anin chibai vela ing kom nge mail khop me maro chu mak ve de ni thlan hi kal ta le khan thawa ten in tianin nial na sa nia tu na han eng ti te thu ta hetiar nom hinge ka shalo ka lo follow lo ka lo chik lu tuk lo tin heta an sign na han thumal pakhat langsar ve deuh ber chu denuclearization ti hinia hei chiang lo riau in ka hria an document hi a fula chia tur ka zonga tuna om hi a fula ni nge ni lo a hriat box si lo denuclearization tir nga chu chiang lo lutuka North Korea khan nuclear khatia thuam an nei kha an ti to panga siam le to lo turin an tiam donem ti ang re kha eng mam lova tin enge remnan siam chuan US sipai ang si agent ang chi om te ka an nu kir donem ti rang ka tinga eng mam lo chu wang chuan alem he ka tilu to ka ma se ke ni soi pha ka ni lova lo kel ve chiam zel in kel lo soi ang vela ni ma se ni alom karin dan chuan North Korea hen China hen in han na se MMA economy a pok an hrianga chu wang chuan khami kha adu to lo nin ka hria America ne na in thlun zoma enge China tanga zelen kha du inalanga America ne thlun zom phachon heta a chaklam zo hana changdon ti kha reta Russia ne lenga enge engtin te mai in pier kwal ma se alang apon lam lan dan atal anin rem toi chon ala zia thina kha China atanga America lama in son kha du de ang te ka ti vel mai alo ni la mase karin dan chuan Kim Jong Un he kan hraweka miril rutluang tak chu ni lawa che phut chi anau pante ta tanga thil ti thei ber nia in hrathin vai ta chan chu apa khatiang kha lo ne bok nen chu wang chuan hetianga remna aron du tak na a hian a thil tum ber nia ka hriat chu kan hrilang chawnga i an hret hiam non chong lawa miron man em long chuma ka YouTube channel te ron shut down na eng poni se athil tum nia ka rin chu Kim Jong Un a hian 영원한 수령들이신 위대한 김일성 동지와 위대한 김정일 동지께 가장 숭고한 경의와 최대의 영광을 삼가 드립니다.